If Badwam so yadanita ekotego ase nkwanshan sama fiada no pay so ode amaye migidie said the ode bebia no ya wutu ho anamo beboa ye mpa yadanase de adu so no yadum TV Badwam kase na nsam no de todwo mu bi ya wo betini dom kobenya abato mpesua so adehye wo mu ache mrahye bedwani bae abepachew sa chew po magie atum wo munyintu munti ebesesa na ebekwa ma no ya de honsam ni nchiremu no ebebro na fe ya bwara yensam foforo mu ni yakwa akoka na ya hwe sade esan limited voter registration exercise ekoso nti ene ya sinfosu NIA atena ye enipa bo dompem ewo ho pese wo mo eye wo mo card eno no isembi na no pay bede bro Adom TV Badwam kase medam live or YouTube Adom TV tube yeda se wo hwe ewo ho and a Go TV 119 DSTV 280 midin ade afia amankwa tamaklo afia ni dem yentie nsam no enchiremu ankasa adehia womo ewodom kwabenya batom pesua no eso age womra hyebedwa eni echawpa wode abasara adwo asafo ade no atomodie nanso womkasa mu no se enusu nti begina se bia 2024 Ono a na ekro nti wo gina na chi ne de da bi eho na che Adom TV kase etwa so ene magusie mu efra akwanya isu de Nyankopon din sire mu nyina the regional executive Beta Accra, the constituency executives, our chairman goes to Eda Anu, the headquarters of New Patriotic Party, the general secretary, the national chairman, any wapanfunina, the pamunina show. Enwachi MP Piamanyuko no atwere forward me kwabenya Fioflo Sansalabi enso kaka ho se emfa ho se ne chopa na omagye atomo no ewo sempanyefo nyina de omadwen ba no me kendini a afimpinu ne adunu na yabato no obeboa na mpeso ne so no omakonya omrahye bedwafie no amanyuko no bekosoa ekurem hona ne yen a yebekase yemfo bi bone nche no yen nyina ye nipa yefom edubiri bi a ye de che na nso buru ne bekase ye wo cut off point oya na edu ba bi a na funu nipa ntini ye ka no se ose opaya chawa yate ye so ni chawo panim na emum se konwa no ye de be ma no no besa to ajeje mu de me eka me nko as constituency secretary de anka mesre no anka onto aso no nya do me kwa benya man ba bi edu no asa ekudu no ye ntra se yesiesie no Bayanto akase no eso na yenkonsan fofromo na sin fosu municipal NIA officer wo ho se de adehia na akra na abuafa wo mu so ba bepe wo mu Ghana card no ebie na ne nyina agina commissioner ehwa abato ho nsam so abie kwan se wona anya mfie du nwotwe emetwe wondi nti Adom kase etwa so kai maybe a chance a chance na voter registration exercise ni nyamba to play no the applicants on mobile has no the turnover and yet to say this current one hamcha new one ya chance no yeah new registration from age 15 and above and ubi a unye Ghana card da na se why Ghana card impo na ira obakwaji police report, that's police extract indicating where, how and what happened before your card got missing and na omo issues wo card ho nimpe bi aba asue ho a woni eba be ye card ni bi nso so eni Adom kasa e kire di nti ama afei ene opese wo ye card no bi because school outside kakra na me ba this year February mo hono na afei na me the necessary cards I say me nya for me stay in Ghana nyina anti afei na me guso me my NHIS ne dia canary aka Ghana card number bench number me best set patona me problem kakra wo ho ntina patwa na mbe me yewie na patwa mba be na wo voters ID card patwa o msha se na meni ha and ya fina maba mba be no to ba ne ma tisamu kufu o mu guso mu ye djuma fine bibi aye kama I was going to go voters ID card patwa no anti na ma me bai I wouldn't voters ID card me will be my atwam ache
first one me na me yeah but if you want me to aba me ni ham two kwan na na nam sunti ama me ba me sim ba be Sebeye na bambo mu be mie yie wo adanse asokwa mensin no emu na so adanse man nyina so nti bambofo anya edan foforo ewo remu ase ya mpanifo akwakopa ho entoma na se wani se okachira de hye ya wo mu fira adanse enu ne mpotamu fiefo ne wona ewa mono ne na akeka wo ho aboma on the police station FCS ho Adom TV etwasui Kemaso for sana mo ya ma ye die jama mefi be kwa no ma betina ha because me hu say mo bo mo ho modern pa the chrome no mo sidan na wi aka de ba kwa mo be ya aka ho. That is how to relate with the police. Please form partnership with the police. To form partnership with the police and then say we who be no abeka chia no Festus Adey bedwaba e wo hweremu ase na ka wo mu a wafiri kro ne mu akotena bochire ehu bi no de sansemi etodwa Bambo ni de di kan de tosumienu emanyuma se de ye di kan ma police commander na atien police barrier na ye local industry e wo mu se na ye dangerous de banyame Adom ya nte inkwanhia bia se obi ahwere ne nkwa enam police barrier ni nti enu nti ne yesere se nyame Adom hwemwasefo nyina keka yensa ase esi police station yebesan enya ye barrier ni asan aton ye niema Nana Berima nso entry kwendin a otosumienu eye adanse benkom hene no ne begina nananma na emu ekasa ye obo posifu abaso e wadwuma wo ye no emu said the police commander edi kan ye no police adwuma ebe ye a enye police nko a ye nyina ya tudie se ye beboa police na pronosem ne awudie a wo ye mpotem ga no ebe brase intina o kan say see something say something Oswafo abedi akire ya wo Lands and Natural Resources so ye Benito Owusubio wone empanifo a wondi akotene wo Forestry Commission no abo ensra akọ supuma ene denyon forest reserves ye no ewo bekwai mensinimu ewo krofom wa Asante Mantem Amunana galam safe waja wo ho no ye nananom ye maame mo ye nua nkuma no se wo mo kokwai ni mu ebi mo kwa akosisa ye nwa ne ebi susu ko na wo mo akwa ha kakra di aya na yete ne se ebi akoto amene mu enti natese ye sa degradation na ho na wo ma se no no esa ha adwini ekunipa na nunti na ye kan ya World Bank also so atiase ya wo mama grant kakra enso de ye nya ya na nkeso afari mensa Emmanuel bedwaba e wo Adam so no kire se kromafo ene kusa project ya wo mo eye ho no be hwese ya ban ye no eso be ban faso ye community members nso ye ne anfofo ni nyina ya de ye ni di akiri nti ya make sure se ye nhwe se car World Bank bono ebema ekana ye ehunu nti anytime bia ya adwene wo so na ye ni edi akiri se ebehwe se oha obi ana obi foforo nsi akiri no ma me etu asase no ebim To akasia no so Adom TV Badwam kasia na Ocean Forestry Commission ne won partners account won ho abomu a won mo eye nhyehyɛ wo kwan a won mo ebefa so na hye yi abie no won mo atre na hye mu ne na me no so ebeboa ma mabunu won so adwuma ho nsɛm akɔ ani mu Adom TV etosui share landscape emission reduction project. That is why we are here today. That project was designed and then presented through the UNDP to the Green Climate Fund. And in 2020, it was approved during the COVID period by the Green Climate Fund. So we started working with the
Global Share Alliance and other partners to develop this project. The aim of this project is to improve upon the share landscape. Where we have share, we plant a share, and then incorporate trees in the development of the share parks. Eron Edu Ekasama Global Share Alliance. Na wonum eka dwumadi a wo ba bedie no ho wadane di say sa share project no eho akohia esan se nkutodua ewo mamu nyina no eno akasa ene fifiye no ne nyina ase ahye. We are losing those that grow on their own. The fallow period that the communities had long ago that allowed, naturally germinated trees to grow. We don't have that thing now. Population is increasing. There's big commercial agriculture, application of weedicide fertilizer, commercial farming, and that is not allowing the trees to grow on their own. So there is the need to plant more. Secondly, demand for share keeps growing on the international stage. So there's more demand for it, and so we need more trees to be able to produce more fruits. Fisheries Ministry no adesono ato kanu eso ya sese no omo emma kwan emma asasu bonto no mefafa yensuo won fa foforo bi emme kadadafo na ewo ho no eso fise enema enhyeda nhihye yie ewo ensuomunam emu adwumadie ntine onye foforo nka ho de ewo ho dada no ano ere omo ebo ho eban Adom TV etwaso afari dwuma no omo ye no omo dooso eti no yakane say overcapacity and overcapacity is so omo say overfishing. Nieba beka ho ne ye moratorium on the canoe entrance. Obi asori na se okojira forest no onye dua kese eso ba eseme miensa na watwa no abebubo mutokro no de akosi nsuo so okọ epo. Say ya canoe registration, ya identification, ya embossment, eti ya cut off. Say ya nya new entrance view. Eti efi enne anase efi nyame ya Adom a October bosome da edi kan no wontumi mfa nyama foforo ensan famba embeche ensuo no because ya registration ni na awie wasan kato aso se wonom eden hihye egu akwan mu se de be ya manfo fa kwatu kwan so eya afari adwuma no obekire wonom nyina 1990s no mo. Now we had only 8,000 canoes on the shore, and I know say by the time Kwanebi as say but say we have over 12,000. We have over 12,000. Yeah, register no. ATM register we and it tells you say we can even have more than that. And this is the problem we are having. Young human activities, nipa su ye di war epunumu, ye di DDT, ye di dynamite, blue, omo, and monofilament, and ye di chins, ye di chin namu nsunumu. Say epuna honde. Adom TV People's Forum no enameno so amena de share 24 adroba 4 fa odoko ene ne mpotamo no say won ate den na fi say traffic light no a na nya adwuma na Adom TV People's Forum ye bomu na ye adwuma so wani say o ka kire yakoho Adom kase etwaso traffic lights ba boso ba ko ntamini Adom TV eba ha ene adroba 4 ne GPRT mpanimfo e wa ha betwetwe nkomo efa ekwan no se de na esitie ho nyame nchaade aban etie ababa ye kwan no e de ama wo mu enu ntie na yaba ye ne GPRT mpanimfo etwetwe nkomo a ensema ode to ye nimbi ni sani american yada Adom TV fo asipa se omoma ya kwenya na ye kasa ho no aban so ati no asupam e na omo aba kwan no na me feel se enye de bia na eho hia se Adom TV mbra meka mama ya sa chance no enkasa nsa na abanti se aban penfo no mo fa de bia mo se kwan ni sei se last mobile no mo se baller cars ni na park o main road no so a mo load baller wa so yes truck drivers ni na sisi main road etimi cause accident na sa time na service lane ni na anye enti no mo yes se am sisi service lane no main road no so ma sisi tie da Adom TV fo ase ye be da Adom FM fo na ase na kakra me kan se kwan no ma ye ha de nanso anim won so a problem to mo wada no mo solve wo man enu fra tie no e dey me chem adwen e wo modwuma no ho most of the times no phone calls any station onyo bia na nya kwan ba ho de mo ba form say na e na mo hu amane hu ayen ye hu wa ha no na ban no so ate
nti mo ma ahaba no enye ntientia sabe nya kwan ko niam bebre o wa na ha yan a yenu akwanya yare be call yenu akwanya yare be ko abankasem akoka kira aban. Adom TV Badwam kase na aguso ehwa ne yedemo konsam foforo mu na enkroto ahodo be se num bi abo aban ne ntrene se wo kwan no se wanhwe no ama me ya ama wo de ade achi bia wo be ye kire e de atia mpanifuo ko se wo kwan no wo be ya ama wo adom kase etwaso yi Rodi be oba be do almost 2 years almost 2 years for meka just for imagine that Rodi say what can that report was not perform ni you was about na wa ko I've been for 6 years so what been there when you say I will come one na meje isa can we do come back since I do say any pop with sister but the better balango because of a working last week Ashankafo bi a woni amane boni etwetwe nkomo no edito n'anim se etoda kora wono mafa obi a oyare a wode ne kwa yaresabia no esan se kwan ne nyinti no wono mutime hwere won kwa ansa na wadu yaresabia hono mo opese wo hunu bone kora woyeye eti aban ya ne senti wayi nani ama wono mo kora won kwan no ometo aso ema wono okwano ye woni ye but ba omiele ba no won kwa woye ya na won ye kwano so man women ya kwano man ne ye ya play 2020 obato abanu machine be gudo wale ya kwano wato aban wi anu yi machine ebe na dita na tiye no wura duata je pe armade no